Šeta neka cura primorjem, pored kafića, kad viknu Crnogorac. Mala, baš si zgodna. Uzvrati devojka. Hvala, to je od plivanja. Kad će Crnogorac. A što glavu ne umoči malo jadna. Uđe Crnogorac u kafić i pita. Alo, junačine, ima li ko jači od mene? Ustvaju dva momka i kažu. Mi. Ajde izađite napolj da mi pogurate traktor. Zašto Crnogorci dolaze u Srbiju? Zato što su čuli da tamo nema posla. Izbio rat između Crnogoraca i Kineza. I tako na osmatračnici stoje dva Crnogorca i jedan kaže drugome. Je li jadan? Koliko ima ti Kineza? Ta ne znam ti jadan, sigurno preko milijarde. Ko će to sve pokopat? Kako Crnogorac muva devojku? Vidiš li ti djevojko onaj cvet tamo? Vidim. Pa idi ga uberi, za tebe je. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.